Mwene hu ono no TV ni fe mo ni ji NOKO ye je. Waka sande gba ko klo humba. Wo won botemi, won to wo lu hihye, no wo le no ni ya no ye wo jenshi hinlemni. No wo hefe no oba na je mo ye. Wo bote ojen no wo bi osane. Mwene ye wa dromo na wona hegbe wo ka wo mami osafo comfort ayikai Allotey eba na shitamo eko koni wo bilani ne egbawo sanjin temo ni bi ni wo lenu wo nu hihye koni egbla eko mami echonwo wole aka wo jensin le mi e be pia ka o ya da ka she eko pe e ka awobogba eko awobogba ni gbe ka bi fe suma me ben ko obo me ni gba hen yu ne aka aye wole no ni ji wonu oke wotwe bono na medamoshia me ha wole shi wo basmo wo bi esane na ka wo NOKO fio ye no wonye mami mi fo he no maba yo nyeme be ta ke boni wie wo kun se wo ba ni wo ke ba shonshi no wo mami ene no wo masmo ni ma bile ko le de nche eche igbai da no wo cha wo sane gba no ma o fa ine manage ogbai yo o fa ne acho me Reverend Comfort ayika Allotey allo mama koni no mo fiamo ke cho me no wo ko che mama koni be mi no o che na kai osafo koni mi no o che yo oyiwa don yo be mama koni ngene wasa wo be ko we won yo na gba mo ne ke so eja ke won to o le NOKO ni won na ko ye he nile e wo kun se wo ba boni je shishi ni wie nke ye wo je shi le mi ye ni bipi ya no ni bepi ya fo ka ke mokoda ke sheheko titri ye meni ka me itembo wanje fi o pe keke ake suko ekadi ame awa me gbai ni je te monsanini gbai ni akecha wa meji aye shi wanu shishi wanu oke wotwe aye no ni eji e wole no ewo akani oni no chuo oboto mumomi nke nibi no ke boto ngalaya mi nke mi sanji ni oke na nibi ashishi no mo obasmo ko no taw dan fio kaji oye henile ku e ko no dwa woto angbe keke mambi ke wokole hu kase no wa ma comfort kama bie manage aye yo Naa Anyele skome ko won yiwa don manga bo hu eko yo ni manga wokwelo ife je nko je npa wo efe me mo fe mo ko wo ye me nga mo fiamo no ni yo minji o ka miniji aye na kan yo aye shishi chomo kuku pe jiake moko ni ehie hewaleku lo ehie mumufon ni eken patani bi ahie ndo onupa ike mene ayeni eshishi no yo no hewo boni owie ne kaji oke amumufon ewo ka moko fiti oni alo ekwe nu wota shine o ke na du choko ye eko nini enkwen ke mba no ke na keke nkote ntwanfole lo nke na ne esile lo nkuchuwe no fe mi fiteni ale no na kai gbomo hue anyo achola ye oyiwa don ko sa ne bimo onupa eke nu e oje ne onuchumo ko onyomo onuchumo ke onyomo no ha onupa e wo fia mo nka mini ke gbe no hewo je ni kaji oyimoko ni ofiti oni pe betwa ake aye ajibo je na kai shimbo hello mimpo denche moko baka
ma bo shi ma shi fie ni ntamo aye neke ona ewo onu chumo ko onyo mo we femini eba mi eje ngbe no wo oni fe mu osuke obami ni oyo kaji ne kan mo phone ne obe ko podenche osuke oban ba wo bugbe de wo je mo ni fiti oni keke abaka mene aye ni dabi me no fiti o me gbe no ochon no wo na aka no susu obu no wo hello mi mpo oni fe mu ambo kwa ache bugbe ko ne sani ichobu na kan gbe na kanon oni fe mu hu ba ambo kwa kanfobo ninga mo ko yo e fompo ibaka dabi ka ke na kan no ye wo kama jebo na je moni mfite ni mpe betwa ka ba wo mo gbe aka aye shimon ko bote mumomi mumo fonji ni moko hie ne kan fite ni hello mi hu oni fe mo e ba ha wo bugbe aka aye oyiwa don yo insane bi mo ni nyeseji wonu akpaso ni wonu aye o fa ne ani ole srot ni yo wie mo enyo ne amni yo oyiwa don akpaso ni ocho ne ake han hin ona ake nu nele enu akpaso ko beji na kanu ba nye bale helu mi gbe fan na kada kan gbe enwe no ale ba nye bale mumo mi gbe fan dani akaye ewu ha yo shimon nu akpaso e kaji ehin ne ke mumo phone na ko e eno efan ye ano akpeto akpe abo na kecha ena wa na akpa ena wa ojugba ade enche mumo minjio hello minjio amejo opi do eji noko ni ye kachon owie mo no obanya ochon mi no hewo ni oke hie ano na wawa fe ye ano yo manye machon bochon eja ke minke je boku ke mi nke adesa heni wochon nchon ni keni mumomi ni le kana ko kanuku wona kesi se komani nyemi ko bote mi eje yo fi oni nu fi oni eje yo akapeto ya echo ni nu fi oni wo na saneko ni oblayo we je oblayo poda e ho afi nyuman e pahi eda ni ekeleji klomo ni esebi fe afafan gbe kani bo lenche eye afi e Ghana sane ya ni eba kani shina cho shina te nye meka o e na mehye amanya wa ba ho ni len eja achaje mi mfi eke ni nya wo ete akaya ya fi enyo na etwa nyonko be nya wo ba ko ese ba Ghana shipon no eke makoni je ni mami he ko we he mimi mbu an ni akpa nya wo keje kotoka ni nkela abashia ni nkela ya eni sa ni nkela ato mokole no ni gbe e mami ye moko manno e wo be mi ni abu ahe na ya wo nya wo gbe be ni mene wo se na ba fa nya wo e ba cho cargo nya wo cho cargo nya wo gbele se nye me so ye heni ma na me yo me na be me ba ye kume achomo ye na ba achomo e ja ke ndumu ene no ni mi nke je mfa ke ko ye no ke no ko beje yin gbe ke jibo no ko ye je ke no ko beje yin te fiote ni moko ba ka lejinu sana wo le ka ya kenkene na ka nyawo ya mi wie mu mi sani o ka nyawo te be nyawo ba cho cargo na ke laba
wonya o kai ngme ne kete ya na bi ke na bi kago kele ba shega na shipon ewo ni amewele amehino fio me na ka ni je ne okay ayaye okay akahe aye baba fe ya la ba funya wata wa gbene se mi na mencha me hele shaka be wo chitra mo na mi be sane wo kwa akachi mini ya no no wo kaji oye no ka buote shi o ata onu ni gbona buote shi o paaje shi o kwaja ka bue ayenye fe bue mama koni mi nke bua ke noko yeji no ni ka yo ne ni gbo me mane ne ba ma se ngba bue agbene e ba she hekue meni mami egbele ese meni yo mansa na anokuna ana anoko ne twale yafo da na hunto wo mukuchon le nsegbe ne chi benki mumo mie chata ke mini hewon saka ba wonya woka ya na shile ni wamba chu na mbaye na bakwe amano fia no fite je yo fio yi ni ji papa ame papa de nche minke mi wi mo ka mi wi nke mo ko kenke minke onu monika wi mo ne ba ni na mi eye afi eba hejo mo eye fi afi nyuman ipa hi abo ekafo abi yakele ji klumo ewo hi do fa ka fetch na ke no ewo ka o foklomo aka nye keche jaje mo klomo gbe ko ni se bi fa femini anye se ko na me ko ewo ne na no ko na ni me ne me he bani na me ko beto fa gbe ne lo me fe kete sana ka chata na ka nyawuti wa me tomo ne ametole shishin chomboe je yo nu ni o mamele un yo ani bango ewie mo chon ake nyemme ni yo na me yo fe hu he na me chomo fe ni ko beto chon ko beto no shimo ame ye kechi mi e ba chen ko enshi ba mi ele noko ni won wo lo mi wie mo tatrata agbona yo na etasin ke wo ehin no ke mami mini fiobu ke yafo ke ne ba wo ni mbobo ke tun na efe ba fashion shi enyemme ke moni ake eya je me ne akpa jenshi ne kwa ke na akọ ame na me yo na kanon lo wo no fiole yafo no fiole yafo me ni nyeje na nani achu ni ji mami le ni bango eje me egbe eke ma koni inyami me wo hia ye wo manheni wo je wo gba ni kan wo no kaka hia na mi bi na mfa me manse wo gba keke shi kante nyemma nwo ya salame efio mi ahunto ni wo le ni eje ka ata wo nya wo gbele ke gbele yese da na agbene obi ene ba manomia ba ni me ni yo manse yo me mashishi ni do je no pe ekome ke ekome huni imumumi osofo nupa ihu oni nu ni twa ke nu aye ejo ofe yo no hewo ma comfort nyawo minta ko mabia ke aye pamo eye mi ake owie ake hia no jo feye ano shiko ko wo jele nu wo yo ke wo si hilemliye ne ka gba ne da ne akapete ye ahi ewo etamo taflache nu ka yo ni ahishi ni ekole taflache bi eya bamli e bala ke yo epeji moni kaji ho hiemo ba le abana ke wu itele ewo ke afiabo ke ewo ko itele ko we be jachu fe tele yo we nu lele ye ewo bebi po na ke nu we ku mekra ne kan gba yo we na eja ke le pe shi bebi uni sanie tamo o ha mi janyo mai ne hu eja nu eje si boni ni eyo ewo be da na tele yo we mi na ke na kai no ko pepepe ji
ayegbe fa na kan no pepepe da na yo twa ye ewa no ba na ke nune ake epe shacho amepo fi aflefle ewo ye pe alo hie amamefa ekome ka me ekome mi ka be ni nyamiche yinoko na ka mo maye mi ka enunko na ka mo la ya tun jo emusufe yi kayo na ke ba fa edomo shinewu na ne kome no ke yese ne ke fa efe wona pa ja ke wo fe no no le ni ayu oji yo aye ka ba che aye be yo ni titiri won yo mo ni ngbo ni wange be te fi ole be ne hingba se ne hingba se cho e ka ebu enje mo pe be asori la ji no e wo ma ko ni mi do ka ye icho ne na o yue mo obisa ne ko ake alo hin ameyifa ni ameyifa o oti aji amejo ofenoko ni nye machegbe ye pa onyo che pa no ame ona na bo ma wi le puma ona kachi yo kaji yo oda keshe hekuwe akoake heni mene eda ehye kenuchumoni echu mene ede masha twako oba chotomo nwe onu hihi ni male hu ke chofi agie yo ye nu mawa ewo bofebo ni je nu yicho no anu yicho ya ye gbefa nu aye yicho ngwa nu mokono ngba kecho hi nu aye ba nye hani le die nche nga ne ke kashipo eni afemubo obi no kwa kashi hiye ani ameyifa efo amefo na molo leleyin ameyifa mo ne shi kaji okolo ape na ka aje ye fafi shimbo nu aye no minwa no wanye mi no ko yeje onulo na oyiwa don o fa ide yo mama koni yo minto ma bisane ko hu bisane wole ake no fe no mi aye epapa ni aye efon ekome ka blofo ba ke advantages ke disadvantages ake ne ke aye lo akpaso ni fe mo ne ekpapa ye mi agbene hu eke fata he kaji moko ye neke ye neke aye ajibo alo o je neke haumo inchele haumo eja ke ka meke fiteni eje haumo nike ha me kaji neke ni chumo ne kono alo neko tele neke mumo ne kenye ani ba se na mo ye gbakono alo wa kra ejinoko ni ahi mabino ni jete koni oha mi fe hito ka bonu oyo ne na ake ashimase ne ayeni achela aye ani etupa noko ye ni abanye afi gbakoye na abanye achono ni ake sa na kan esihile alo temas momale aye papa ye kaji noko ehi yegbakono ni ehi yegbakono hu minto male yo na oyiwa don aye papa ye ni aye gbonyo hu ye wonye me bua beko ni nle ko ba mmemigbe ka ba fu mi shilaw ye keke ya mi ka wote se egbe wonye me ke beye kwasia beye kwasia na oma ne mma ye nkwasia mpafo wo wiega she ne nkan ya bi egbe kodi manye mabule ojogba ni wo fe wonu shi won kase ni
nyeka kiami gadang nyeka kiami fane aye kwahia laji mone ha ebichon yakagbomo le ha ewu le ha nga chon yakagbomo obiaka aye papa yelo ani meneto makato line Yakotoka International Airport. Ameshia aye ibajame. Menecho mo judges, doctors, ake lumwe hina no sroto yi. Obia ka meweku ya miye aye ibameje gbeme fo ame. E wona aye papa. E ba fi haw. Ne domwe nandi no. Ne foshi, ne bisolemo, e ha emusumbi, ne ke ye aha ebi ya no. Bojina mo. O male eja ke eta o na ebila anani konika nye oshimashim mami ya oshimashim bila ba ho nakai shikwa ni buwe oyi omoko no mi be fun no je no yi omoko no bo abayo no no yi omoko no bo hu aba femi no abayo no abato no jakashi owa omoko no efiti ya bi e ke bo ko bi ya o male obi ya mba tame na jia medwe moko ye wale kaji moko nye ke npla no he moko nye ke ha ewu no na ewu nu twumo nko enga nu twumo nko aka ni buwe kwahia ajibo hewo buo ka buwe oba tano no bi fe yin apata ona agbona wo bisa ne ko wa kashi abanye akpa ye mo no abanya ji ye mo no mo banye kpa lokani mene obaka ni ye ono ji ono tv no nakan ke wa pe be fe be yin ke hin no ka se te mo nsachi anyemi dani abanye anye akpa aye dana abanye akpa beja mo ni le die nche hin hewale le nche je saka agbeni npa ngo nini no ona any shene be one ya different level you know jaledi enche eke npa nfedon ora nfedon iwo kaji efedon we le ye he ni atwu na ba ko efonwe edinye no de ka fiti oni ye kaje ni so chile halo chi enyone moko famika wie moko ni mbo wie mo tu edin mbotu ni mbile e phone na ke hene ya acho bedan shi no ne ke ebi ye ke esumolo bo ka bi ye ke o sumolo lo dabi e ka o ka mangme ye ke ni bi ye ba nan ka mami o sumolo jewa chomanyaba sande bi moko mehumba loje ake kaji mokoye neke aye lo akpaso ne animo le dienche ele ye edwomo ke gbomo chomli fe ake mi ni nyene aflefle jimi ele wa alo na ake moko ba ke ko lepo ele ni na ke fo no ele no ni ji ele no ni ya no ekwe manke ba na ke enye be kuma ka won kwe ne ke so mo komi ba na komi ni aka akemo wie ba ke nyo mi ba na ke awule ke te he ko shi legbomo denche enuko ehewo shishi ake aye jimi fo ka na kan ake oye ni oye ne ke mumune ni ekwa onyo ke fiti oni alo onyo ke sa ni ole ake neke mumune ejino ni yomi no ke twoni ye oye keke na oyiwa don moko ye ni eli moko hu ye ni eli ake aye moko ba bia ke ani ake aye formulo ake aye formu pi no na ke formu crown ni is divine crown ni choyen ka ba ka gbo aya ba moko ni sande ba che no twumu no
ewo eklamie heni eyabla na ejenesa ebabla ekonwe na ba jele me na ka wo le gbajino ni le die nche ikaba kpla eni bi akpa e ha le die nche moko hu ba na ye shipon ne no moko hu jogbe ko shike wo ekotoku de ya heyo ni ikaba fiti oni e kan fite ni keke ona e twa faisha ke e shia na yo le ke bi pe ba ya no moko ka bi nyami ko bi davida moko ka bi aka ye igbo e kan fite ni keke ona no he wo moko ya na le ka ye fite ni ele moko ye ni ka ye fite ni le die nche ka ye fite ni ele ni ame 24/7 ye nyonte nsani 24/7 ele e fite ni ele wa ka no ni ya no ne nleheko nyami ne nyanjo ne nwu ne shigina mi nleheko ko no mi to ma bia ke bekeba no ewo boni moko na ba ke amole ake ni ne chuone akelete solomoshia osofo ba na ke a command le afale ne jepo yemi na ke fa no afane be ni chwa ke na kan ni bi efe eji ona aye awie mo ni wo yu eji ni je hello mi sande ni mumu mi sande ni ona je hello sande ni no aka kakachichi efa